Assalamu alaikum, sayıqlı seyirciler. Siz haberler informatsion programımızны seyretesiniz. Studiyada men Liviza Sitbilялова çalışam. Bugün programmada Jankoy ve Karasu Bazar rayonlarında gражданlar ile koruşuvler olup geçti. Смиротворец Серлевалы Умумрусия Кутлеви матбуат васталары конкурсына аризалар кабул этілігі девам еті. Бүгін Назерлер Шурасында Ахмеджиддеки Жума жемесінің құрыжылығы бойынша иш группасының бірінші топлашуы олып geçti. Эпысы Али оқу yurtlarında abiturientler için kırış imtihanlar başlandı. Kırımның эпысы маршрут duraqları yekene uslupta yapılacak. Böyle avale kişileri Kırım Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov ile verildi. Her bir şehirde duraqlar yekene uslupta olmak gerek dep kaydetti Kırım başı. Evvel Sergey Aksyonov yarımadada şehirlerinde ve rayonlarında marşrut ağlar eleştirilip skemasını işlep çıkarmağa avale etti. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov Jankoy rayonunda yaşayan cemaatinen kuruşuv keçirdi. Yerli sakeller rahatsızlagan meselelerini seslendire bildiler. Tafsatlıca Nevbet Tekelevhamızda. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov Jankoy rayonunun köylerini ziyaret etti. Şahsen balabakça ve mekteplerinin vaziyetini öğrendi. Yerli sakinler Jankoy rayonunda en rahatsızlanan suallerini bere bildiler. En mühim sualler yaşayış şarayitlerini tertip etmek ve iyileştirmek, gaz ile temin etülü ve yollar tamir etülü boyunca oldu. Люди подошли с большими проблемами и с серьезными претензиями к местной власти, о том, что инициатива их крайне недостаточна, что проблемы скапливаются, что не решаются простые вопросы, не то что сложные. Вот будем разбираться еще впереди. У нас встреча с депутатским корпусом. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurasının reisi Vladimir Konstantinov kaydetti ki, yerli hakimiyet Jankoy şehrinde ve rayonunda yaşayan cemaatinin meselelerini dikkat ayırmaktan gayrı onlarını çözmeye tırışmak gerek. Местной власти давно нужно переходить уже в атаку и заняться активно своими регионами. Речь идет о чем? Простые вещи: уборка, коммунальное хозяйство, вывоз мусора должны быть уже давно организованы. Простые вещи. Есть программы стратегические, там, строительство детских садиков, прокладка газификации. Все это понятно. Вот на это должны быть деньги республиканские, федеральные. Нужно своевременно делать документацию. И самое главное — динамика. Вот здесь один, пожалуй, из первых регионов, с которым мы столкнулись, где динамика не такая явно очевидная, как в другой. Все, ну, придадим ускорение и, так сказать, сделаем выводы. Kırım parlamentinin spikeri Vladimir Konstantinov böyle ki bu toplaşıvlar Kırımlılarının meselelerini çözmeye yardım etkenini ayrıca kaydetti. Hatırlatamız, böyle toplaşıvlar Jurchi ve Orkhapur rayonunda ende olup geçti. Safiye Şukurova, Millet için. Bundan da gayrı Kırım Birligi Cemiyet Teşkilatının vekilleri de Karasuv Bazar rayonunun faaliyetçilerini kuruştular. Bu toplaşuvda da yerli sakinlerini rahatsızlagan meselelerini müzakere ettiler. Toplaşuvның ketişatında Kırım Birligi Cemiyet Teşkilatının reisi Seytumir Nimetullayев kaydetti ki teşkilat Kırım Tatar halkının meselelerini çözmek için faal surette çalışa. Bugün insanlarga da çok meseleler var, çizmek gerek. Bizim vazifelerimizin çizilmeyen yerleri de var. Bugün en büyük halkımız toprak meselesi. Bir aydan değil 28 günden mektepke bizim balalarımız varacak. Onun için kaysı mekteplerde, çok mekteplerde bizim Kırım Tatar hocalarımız olacak. Tatar dilinde balalarını okutacaklar. Onun üstünden de çalışamız. En büyüğü bugün bizim halkımız çoksa da Rus graždanstvasını alamaylar. Bizge gelirler. Bizler onun da yolunu çizip yakında konteyner meselelerini çizdik. Kaç tanesi konteynerlerini aldılar. Karasuv Bazar rayonunda yerleşken Kırım Birligi Teşkilat bölüğünün rehberi Şafik Çinay bildirdi ki sakinlerinin gaz ve yollarının tamir etülü meseleleri rahatsızlay. Столько проблем, сколько у нашего народа, наверное, ни у кого нет. Проблемы есть у всех. Нам помогать хотят. У нас была встреча с правительством. Пытаются помочь. Ну, для того, чтобы нам помогли, мы должны сами стараться. Иначе у нас ничего не получится. Her bir insan sual berip cevap alabildi. Toplaşuvda bundan gayrı kaydetildi ki, böyle gibi kuruşuvlar Kırım regionlarında muntazam surette geçirilecek. Sultaniye Sitakayeva, Niyaz Yakubov, Millet için. Kırım territoriyasında Radio Svoboda adlı internet leyha bloku lahu etildi. Bu Kırım Reali informasyon saytı, onun muariyeti Kiev'de yerleşi. Çeşit olabilgen sebepler arasında Rusya Federasyasında yasak etilgen malumatını darhatılığı seslendiriyor.
Endi bir hafta davomida Qrimning sınırında Ukraina tarafından maşinalarının topluluğu yüz beri. Bu ise Ukrayn xalqının Qrim plajlarında aratlanmağa istegenlerini isbat etti. Ekspertlerinin sözlerine göre Ukrayna'dan yarım milyondan ziyade turist beklenir. Bugün Qrim Cumhuriyeti'nin Nazirler Şurası'nda Ahmedjit'teki Cuma Cemiyesi'nin kuruculuğu boyunca iş grupasının birinci toplaşığı olup geçti. Toplaşu neticesinde belli oldu ki kuruculuk işlerine büdjetten tış 500 milyon ruble ayrılacak. Kaydetmek gerek ki paralarını çeşit konfessiyalarının vekilleri masraf edecek. Alazırda işler alıp barmağa devam edilip bina temeli ve memori korpusu için hazırlanan yerler hazırlandı. Hatırlatamız ki Cami Ahmedjit'nin civarında Suf Anbarı yanında kurulmakta. Leyhaga binayen o iki kısımdan ibaret olacaktır. Esas bina ve içindeki azbar. Cami 4 minareli olacak. Onların yüksekliği 50 metreni teşkil edecek. Smirotvorец Serlevalı Umumrusiya Kütlevi Matbuat Vasıtaları konkursuna arizalar kabul edilimi devam etti. Yarışta federal, regional ve milli medeni Kütlevi Matbuat Vasıtaları iştirak edecekler. Kırım'dan iştirakçiler olacak mı? Bunu Mavili Eyüp bilir. 8 yıl devamında Milli İşler boyunca Federal Agentlik ve Etnoara Jurnalistika Gildiyası ile beraberlikte Smirotvorец Umumrusiya yarışını teşkil edip gelmekteler. İsmail Gaspritski Medya Merkezi'nin terkibine kirgen Merhaba ve Yanı Dünya gazetaları bu yarışta iştirak edecekler. Bu iki Kırım Tatar gazetası haftada bir kere ders yoluna. Мы, газета «Мераба», еще достаточно молодая газета. Нам нет еще 1 года. И, конечно, мы запланировали участие в таких ответственных конкурсах, так как мы являемся органом, который непосредственно влияет на процесс межнациональных отношений в Крыму. И участие такой газеты, как «Мераба» и «Яны Дунья» вытекает, естественно, из самого состояния этих газет по освещению межнациональных отношений. 23 yıl devamında Kırım'da derç olungan yekene Xov'nun Kırım Tatar tilinde bu umut dep adlandırılgan Alman gazetası hem Nemse hem de Rus tillerinde neşir oluna. Evvelleri gazeta yarışta iştirak etmegen edi. Мы еще не участвовали в подобном конкурсе, но, естественно, мы планируем участвовать. И тем более, что наша газета, она достаточно активная. На мой взгляд, мы практически всегда принимали участие во всех конкурсах, во всех мероприятиях. Ну и, соответственно, отражаем, конечно же, в нашей газете эти мероприятия. Yarışta iştirak etmek için Kütlevi Matbuat Vasıtaları medeniyetlerinin inkişafı hakkında işlerini takdim etmeliler. Galipler 6 nominasyada, yani televideniya, radyo, matbuat, internet, MD-Bala ve Yaşlar Kütlevi Matbuat Vasıtaları nominasyyalarda tayinlenecek. Mavile Yupedem İsmailov, Millet için. Şimdi ise Kırım ve dünya boyunca olup geçken diğer vakalar ile tanışılmağa teklif etmemiz. Kırım Cumhuriyeti meshur dachalarının Dulber ve Morskoy Priboy sanatoriylerinin park toprakları endi bentir. Bu teritoriyada 3 yıl devamında mesken istisal ve diğer inşaatlar tiklemege yasak edilir. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti Nazirler Şurası'nın matbuat hizmeti bildirdi. Yangıncılar Yaltada Uçxor Deresi rayonunda ormancılıkta yangını yok ettiler. Yaltada Orman Xoruğu'nun teritoriyasında Uçxor Deresi rayonunda orman cıymasının alanyovunu yok edildi. Fevkalade Vaziyet Nazirliğinin yangın kurtarıcı adredi ateş söndürülüğü boyunca iş alıp bara. Bu haqda Kırım'ın forumga Kırım Cumhuriyet boyunca Rusya Fevkalade Vaziyet Nazirlik İdaresinin matbuat hizmetinde haber ettiler. Ahmedjit'nin Kırım-Tets adlı sıcak elektrik stansiyası esas donatmalar tamir etilgen son tolu kuchga kirdi. Bu haqda bugün Kırım-Tets şirketinde haber ettiler. Endi kaydetmek gerek ki böyle nizamda sıcak elektrik stansiya yazda hiçbir vaqt çalışmaydı. O eki gradirne tolusının gayrıdan tamirlengen son tolu kuchda çalışıp başladı. Bu teren vakuumga erişmege imkan verdi. Bu ise turbina işlerinin iktisadiligine ve yakarlık masrafını eksiltevine tesir edebilir. Ağındaki sene Aluştada 6 yanı bala meydançıqının açılığı planlaştırıldı. Bu haqda Aluşta Belediye Teşkilatının başı Galina Ogneva haber etti. Avgustun ortalarına biz yollar ağlarının kapital tamirlenüvü boyunca 6 bala meydanı yerleştirilüvü boyunca real işini koyacakmız. Bu işler yapılması için belediye razılık imzaladı, dep haber etti o.
Кырымда кырыш компания өз ишini девам etmekte. Эпысы Али оқу йортларында абитуриентлер için кырыш имтиhanlar башланды. Оларны бір мақсат бірлештіре. Кырымның ең популяр университетлерінің студентлері олмақ. Тәстетлі бізім Невбетті Келевхамызда. Бүгін абитуриентлер аятның яны басамағына адым бастылар. Яқында олар эпсы оз имканлары ақында ве насыл зенатнен оз аятыны бақылайжақлары ақында қарар алажақлар. Олар экім ожа яда әдлеже олажақлармы Вернадский адына Крым Федераль университетінің азбарында абитуриентлер сабадан топландылар. Олар эпсы қасеветленелер. Я хочу поступить в этот университет, потому что считаю, что он самый лучший во всем Крыму, престижный. Сюда приходит молодежь, чтобы поступить в этот университет, получить образование. И как бы я тоже не хочу отставать. Большая конкуренция, но я думаю, что я справлюсь. Волнуюсь немного. Я в медицинский подавал на факультет лечебное дело и стоматологии. Но больше всего хочу в медицинский. Абитуриентлер мында инглиз тілі, эсап, экология, видеография фенлер бойынша кырыш имтианларны берділер. Имтиан язма шеклінде кечті. Аризаларының сайысы бойынша ең популяр факультетлер бұл стоматология ве тедавилев іші бойынша. Адлежилік ве иқтисадиеттір. Оқу йылы мында 75 биңден 130 биң рублеге қадар. На всех абсолютно на профилях есть бюджетные места. Конкурс, я не скажу, что самый маленький, не самый высокий, но традиционно порядка 2-3 человек на одно место он выдерживается, особенно это касается восточных языков. Поэтому ребята пытаются учить, если крымчане, родной язык для них, и пытаются учить восточные языки также. Эң бюджетлі факультет есе бұл реклама веджемат иле бағдыр. Мында бір ерге 18 инсан күреше біле. Ама бұна бақмадан университетте білдірділер ки бұл ел абитуриентлерінің сайысы кечкен елға баққанда аздыр. Количество заявлений у нас меньше, чем в прошлом году. Если в прошлом году итоговый конкурс составил 5,1 на место по университету, в этом году порядка 4,5 человек на место. Ну, это связано, может, с двумя факторами. У нас количество мест сохраняется, но количество выпускников в этом году поменьше, чем в прошлом. Собственно, это есть объективные причины. Кроме этого, многие сильные ребята из Крыма продолжают пробовать свои шансы за пределами Крыма, то есть в серьезных московских вузах, вузах Санкт-Петербурга. И, конечно, многие ребята поступают именно в эти университеты и к нам уже не приезжают. Но, тем не менее, надеюсь, что наиболее сильных подготовленных ребят мы возьмем и в этом году. Бакалавриатта оқымаға істегенлерінің весиқалары әнді қабул етілмей. Ама магистр олмаға істегенлер августның 12-сіне қадар оз весиқаларыны тапшыра білелер. Мында оқу йылның фияты 130 биң рублені тешкіл ете. 13 ер бюджет ер айырылған. Енді бір 10-ға яқын весиқалар берілді. Факультетте оқымаға істегенлер үшін бөле весиқаларыны бермек кереклер. Ариза мында толдырыла, дорт фотография, бакалавр дипломы, бакалавр дипломның приложениясы, копиялары, дипломның ве приложенияның копиялары, ве Русия ватандашының паспорты ве 2 копиясы. Крым Mühendislik педагогика университетінде де вазиет айны бойледір. Мында аризаларының қабул етілуі девам ете. Абитуриентлер есе белгіленген күнлерде кырыш имтианларны берелер. Алимек Айбулаева, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Медени тарихи Кырым татар мирас музейі Кырым татарлар ақында, яғни улу ватан жетінің иштиракчилері ве Кырым татар халқына сүргінлікнің иштиракчилері ақта малюмат араштырмаға девам етелер. Бұл себептен шымды музей Совет бірлігінің хараманы Сейтнафе Сейтвелиевнің сой соплары ве танышларыны араштыра. Кім бұл ақта бірде-бір малюматыны білсе, Ахмеджит шерінің Чехова суағына 17 евге мұражат ете біле. Яда бұл телефон вастасынен бағланмақ мүмкін. Хошма 7-978 011-47-40. Яда хошма 7-978-803-96-6. Кырымда фуртуна олмасы ақта тенбиеле филиан етілді. Гидрометеорология ве этрафтаки муит мониторинги бойынша Кырым идаресі тенбиеле. Ярын-ярымадада күчлі яғмурлар, бурчақ ве күчлі ел бекленіле. Кырым Жұмхурет бойынша февкуляды вазиет нәзірлік идаресі Кырым сакенлеріні ава бұзылған вақытта қавсызлық қайділеріне риаят етмеге чағыра. Татарстан Жұмхуретінде Горького адына заводында Сув Арбей флоты үшін Каракурт лейхасына 5 яны корабль құрылмасы планлаштырыла. Бұл ақында муэссесе мудирі Александр Карпов хабар етті. Июль айында 2015 сенесі арбейджелер айттылар ки, да 18 бұл көбі геме құрылажақтыр. Ленинградлы завод бойле 7 гемелерінің құрылмасы үшін весихаларыны алды. Олардан үшін Қырымда море адлы заводында япылажақ.
Ve bugünkü bu olğan malumatlarımız edi. Haberlerinin nevbette ki çıkışını kaçırmanız. Biz ile olunuz görüşmek üzere. Sağlıklı kalınız.